Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transliterasi naskah Bugis VT 125H. Cerita asal mula daerah Tanete atau Lontara Patolong Ritanete. Ia nae arung ri segeri nalao tosangiang malai nawawai ri agang nyonjo makarung ri gawai datu golai amaurei mapatatona salasa selate puange tosangiang si bawa anakna macoai po maloloe patatongangi puang lolo ri tanete amaurena matinroe ri boko juruna inaure narai ni silate salasae ri munri pajajiang dengaseng kakai narai isi silate salasae riolo mula taro pak bicara la pamulang asena nariala pasiajinga dem majana andri i pajajiangi to rijallo anak i kakai deng sanjai andriwi pak bicarai to puna pajajiangi to maburu limai anak i pajajiangi sugi anak i pajajiangi narapi ni aselengang sada ni mula taro kali dai matepu asana ambe na deng ngaco to pas sereng mak bicara matin roe ri bulianna anakna matobone ni tanete pajajiangi dem matulung anai matin roe ri segeri kakai pak bicarai dem maliok dem mutu tepaulei dem matajang pajajiangi matin roe ri sumpah poba mula taro juru tulisi deng anjo den tanisanga anak darana malampe gembana matin roe ri bola sadae napasialai matin roe ri langkanai najajiani matin roe ri patiro iana siala matin roe ri supa najajiani matin roe ri soreang matin roe ri tengana tanete anai mak bicarai denganjo kali toi nenei tematiring apoi matin roe ri musuna mula taro sulewatang arung lipukasi daeng mangelai to seru arung alinge juru tulisi lapakani kaliwi lemusa iana arung riasa topole ri Jawa tulungi kompania ri musuhna kapitan Cina riasenge sepajang kui ri Samarang itelele kakai pajajiangi matin roe ri soreang sulewatang mui arung alinge arung pau-pau lama dusila anai pajajiangi matin roe ri dusung anai lapatau matin roe ri salomoni po anure saposisengi larumpa anaure matin roe ri mutiara po poi iole ianae amulana to tanete engka bulu riwawona wanuai riasenge ripangi rilaukna ada to risu
ria senge ri jangan-jangan mula mak barowo na manu-manu rita ria na bulu lutu ule na siare na itana nakada nawan-nawan tawe ripagi aga are saro mukana tako engka manu-manu makule gauna nasipak kada muna to pangye madeceng isa menre mitai na jaji ni laurengga na rapi ni copo na bulu mutama ni riale na ita ni balubu cewa non roi uai makada nawan-awan ni bara engka tahu kumai na sapa na mara engka na lolonga riale ri tujuna sapo manu-manu mak baro lutu ule mak guliling riasa makada ni topangi masalah wa makutana magi tangka monro kumai riale ri copo na bulu mak bali ada ni tau duai cewa orwane cewa makunrai koto nak sa mai nai lorang dewatai monro mak kadai paimeng topangie ke gawa wanua mumpolei mak bali ada si paimeng de wiseng upodako wanua upolei apa mui ripolei reko lele ulenge riaja gi rilau gi iya naro tekwisengi barang sewana upolei makada nawan-awani topangye barak to manurung sapale tau tompo naga nalau monro komaye ribulwe na iya ripakitan na rigau na manu-manu engka bale na lolong oleh riluturan na engka to bale lena risede na tawero makada nawa-nawa mui topangye bale mua watena napo inandre monro komaye apa de lainnya maka napo inandre bale mua makadai paima topangye ia upo ada barak madecengi manre apa pada engka mua inandre ki parilempo apa engka mua wita uairi attarong weta makadai tau duai madecen ni reko melo ko manre ni topangi inandre bale mutosa nandre tau duai teaisa manre inandre purai manre makadai topangi iya kupoada kielora kosa no mai riwanuai monro tasiala siajing padai tuo padai mati padai maupe padai lolongang asau kininawa makadai tau duai madece tu mo podangenga langi mani riwawona aga kumarenu sau ininawau weng kalingana ada kuamu nae dewata pa meloranga nareko nae loranga dewatai no muatu matu riwanuai iya sa sining padana reko engka muane pale mute mai napa sita si paima dewatai makadai elokna makuitu adamu iya na tu adamu kipurenu alaku giwae bulu maye iya na biasa kirengeng empena latu mana ricopona
ia nasarau cewa ala ia pasi laona maka ikotona rewa ni paimang topangi riwa nuai.